mislim, da smo naredili največjo platformo za mreženje, za izmenjavo izkušenj, za networking v tem delu sveta in mislim, da smo v SLZ-ju vsi po vrsti na to ponosni in to je naš legacy. Čestitam vam za organizacijo tega kongresa ter vam želim uspešno delo in druženje. On behalf of ELA, and I'm very happy that the Slovenian Logistics Association is a member. Tukaj spoznaš takšno pestro skupino ljudi, izmenjaš dobre prakse, nove ideje, predvsem pa spoznaš nove ljudi, ki ti odpirajo nove poslovne priložnosti. I love the atmosphere that I saw it, very interactive, sharing experience, a lot of lectures, which was very nice. Posebej bi pa izpostavila poudarek na zeleni logistiki in pa razvoju novih procesov vezanih na zeleno logistiko.